ውድ የግሪን እንግሊሽ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ በተለይ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እንግሊዘኛን እንዴት በታሪክ እንማራለን የሚለውን ላሳያችሁ አንድ ወሳኝ የሆነ መሳጭ የሆነ ታሪክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ስለዚህ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ በትዕግስት እንድትጠብቁ እንዲሁም እስክሪብቶና ደብተር ይዛችሁ የማታውቋቸውን ቃላቶች፣ ቮካብላሪዎችን እንዲሁም ግራመሮችን እየጻፋችሁ ትኩረት አድርጋችሁ እንድትከታተሉኝ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። በቀጥታ የሳራን ታሪክ ነው መነግራችሁ። ደስ የሚልና መሳጭ ታሪክ ነው። ታሪኩ የሚያጠነጥነው እንዴት ህልማችን ማሳካት አለብን የሚለው ላይ ነው የሚያጠነጥነው። ህልማችን ማሳካት ከየት ጀምረን ወዴት መሄድ አለብን የሚለውን በጥልቀት ያስተምራችኋል። ኖት ኦንሊ ዳት እንግሊዘኛን ጥንቅቅ አድርጎ ሊያስተምራችሁ የሚችል ብዙ ነገር ልትማሩበት የምትችሉት ታሪክ ነው። በቀጥታ ወደ ቪዲዮ ይገባለሁ ማለት ነው። ሳራ was a woman who lived in a small town. ሳራ በትንሽ ከተማ የምትኖር ሴት ናት። she had a big dream. ትልቅ ህልም ነበራት። her dream was to become a runner. ህልሟም ሯጭ መሆን ነው። But Sarah had never run before in her life. በህይወቷ ግን ሮጣ አታውቅም ሳራ። She always thought, I am not fast enough to be a runner. ሯጭ ለመሆን ብዙ ፈጣን አይደለሁም ብላ ታስብ ነበር። She watched other runners and felt small. ሌሎች ሯጮችን ትመለከትና ራሷን አሳንሳ ትመለከታለች። She thought, maybe I can't do it. ምናልባት አልችልም ብላ ታስባለች። This thought was in her mind every day. ይህ አስተሳሰብ ሁሌ በአእምሯ አለ። But one morning, አንድ ቀን ጠዋት ግን she woke up and felt different. She woke up and felt different ማለት ነቃች። ዎክ አፕ ማለት ዌክ አፕ የሚለው ፓስት ፎርም ሲሆን መንቃት ማለት ነው። አንድ ቀን ጠዋት ግን ነቃችና የተለየ ስሜት ተሰማት። she decided I will try today. ዛሬ መጀመር አለብኝ ብላ ወሰነች። ሳራ put on her old shoes. put on ማለት phrasal verb ነው። put on ማጥለቅ መልበስ ማለት ነው። ሳራ put on her old shoes. አሮጌ ጫማዎቿን አጠለቀች። They were not running shoes, but she didn't care. መሮጫ ጫማዎች አልነበሩም፣ ነገር ግን ትኩረት አልሰጠችውም። She felt nervous but excited. nervous ማለት መጨነቅ ማለት፣ excited ማለት መደሰት ማለት ነው። She felt nervous ማለት ተጨንቃለች፣ ነገር ግን ደስተኛ ነበረች። She took a deep breath and went outside. በጥልቀት ተነፈሰችና ወደ ውጭ ሄደች። The sun was shining. ፀሐይዋ ፈንጥቃለች። And the air was fresh. አየሩ ቀዝቃዛ ነበር። She walked to the park. ወደ ፓርኩ ተጓዘች። When she got there, she saw other runners. እዛ ስትሄድ ሌሎች ሯጮችን ተመለከተች፣ አየች። ሰው ማለት ማየት ማለት ነው። ሉክ ማለት መፈለግ ማለት ነው። እዚያ she saw other runners. ሌሎች ሯጮችን አየች። They ran fast. በፍጥነት ይሮጣሉ። ሳራ felt slow, but she said, that's okay. I'm just starting. ችግር የለውም መጀመር አለብኝ ብላ አሰበች። ነገር ግን ሳራ felt slow. ዘገምተኝነት ተሰማት። ነገር ግን she said, that's okay. ምንም ችግር የለውም መጀመር አለብኝ ብላ ወሰነች። She began to walk around the park. ወደ ፓርኩ መጓዝ፣ ፓርኩን ዙሪያውን መዞር ጀመረች። At first, በመጀመሪያ ሳራ just walked. ሳራ እየተጓዘች ነበር።
She felt her legs getting tired. እግሮቿን ድካም ተሰማቸው። Her heart was beating fast. ልቦቿ በፍጥነት ይመቱ ነበረ። She wanted to stop. መቆም ፈልጋለች. But then she remembered her dream. ህልሟን ነገር ግን ህልሟን አስታወሰች። Don't give up now. ተስፋ አልቆርጥም አሁን። She told herself. ለራሷ ነገረች። So she kept walking. መጓዟን ቀጠለች። After 30 minutes ከ30 ደቂቃ በኋላ ሳራ felt very tired. ሳራ በጣም ድካም ተሰማት። But she was happy. ነገር ግን ደስተኛ ነበረች። She had starting her journey to becoming a runner. ሯጭ የመሆን ጉዟን ጀምራለች። The next day በሚቀጥለው ቀን ሳራ woke up with sore legs. ሳራ በባዶ እግሮቿ ተነሳች። sore leg ማለት በባዶ እግር ማለት ነው። She felt like staying in bed. አልጋ ላይ እንዳለች መሰላት። She felt like staying in bed. አልጋ ላይ እንዳለች መሰላት። Maybe I should rest today. ምናልባት ዛሬ ባርፍ ይሻላል she thought ብላ አሰበች። But she remembered how good she felt after walking yesterday. ነገር ግን ትላንትና ከተጓዘች በኋላ የተሰማትን ጥሩ ስሜት አስታወሰች። She put on her shoes and went back to the park. ጫማዎቿን አጠለቀችና ወደ ፓርኩ ሄደች። This time በዚህ ጊዜ she tried jogging. ሶምሶማ ጀመረች። She tried jogging. At first በመጀመሪያ her feet felt heavy. እግሮቿን ክብደት ተሰማቸው። Her heart beat faster. ልቧ በፍጥነት መምታት ጀምሯል። But she kept going. ነገር ግን ቀጥላለች። After a few weeks ከጥቂት ሳምንታት በኋላ ሳራ could run for 10 minutes without stopping. ሳራ ለ10 ደቂቃዎች ያለምንም ማቋረጥ መሮጥ ቻለች። She felt stronger. ጥንካሬ ተሰማት። Her legs didn't hurt as much. እግሮቿ አልተጎዱባትም። She was happy with her progress. በሂደቷ ደስተኛ ሆነች። But one day አንድ ቀን ግን something bad happened. አንድ መጥፎ ነገር ተከሰተ። While running እየሮጠች እያለ ሳራ tripped and fell. ሳራ ተጠለፈችና ወደቀች። She heard a crack in her leg. እግሮቿ ላይ ስብራት ተሰማት። Sarah had broken her leg. እግሮቿ ተሰብሮ ነበር። She had to go to the hospital. ወደ ሆስፒታል መሄድ ነበረባት። The doctor told Sarah that she couldn't run for many months. ለብዙ ወራቶች መሮጥ እንደማትችል ዶክተሩ ለሳራ ነገራት። ሳራ felt sad. ሳራ ሐዘን ተሰማት፣ ከፋት። She thought, I worked so hard and now I can't run. ጠንክሬ ሰርቼ ስለነበረ አሁን ግን መሮጥ አልችልም ብላ አሰበች። For weeks ለሳምንታት she stayed at home. ቤት ተቀመጠች። She couldn't walk or run. መሮጥም ሆነ መጓዝ አልቻለችም ነበር። She felt like giving up. ተስፋ የመቁረጥ ስሜት ተሰማት። But one day አንድ ቀን ግን Sarah looked out the window and saw people running in the park. ሳራ
በመስኮት አስወጥታ ስትመለከት ሰዎቹ በፓርኩ እየሮጡ አየች። She remembered her dream. ህልሟን አስታወሰች። I can't give up now, she thought. ተስፋ አልቆርጥም ብላ አሰበች። She felt like giving up. ተስፋ የመቁረጥ ስሜት ተሰማት። After many months, ከብዙ ወራቶች በኋላ Sarah's leg healed. የሳራ እግር አገገመ። She started walking again. እንደገና መጓዝ ጀመረች። She was hard at first. በመጀመሪያ it was hard at first. በመጀመሪያ ከባድ ነበር. But she didn't stop. ነገር ግን አላቆመችም። She walked every day. ሁሌም ትጓዝ ነበር። Slowly, ቀስ በቀስ her leg got stronger. እግሮቿ እየጠነከሩ መጡ። One day, አንድ ቀን Sarah felt ready to try running again. ሳራ እንደገና መሮጥ ጀመረች። She put on her shoes and went to the park. She put on her shoes. ጫማዎቿን አጥልቃ went to the park. በፓርኩ መሄድ ጀመረች። She felt nervous. ጭንቀት ተሰማት. But she started to run. ነገር ግን መሮጥ ጀመረች። Her legs were shaking. እግሮቿ ተንቀጠቀጡ. And she was out of breath. ትንፋሽ አጠራት። Her legs were shaking. እግሮቿ ተንቀጠቀጡ. And she was out of breath. ትንፋሽ አጠራት። But she kept going. ነገር ግን ቀጠለች። She thought, don't give up. ተስፋ አልቆርጥም ብላ አሰበች። After more months of training, ከብዙ የልምምድ ወራቶች በኋላ Sarah was stronger than ever. ሳራ ከመንጊዜውም በላይ ጠንካራ ሆነች። She signed up for her first race. ለመጀመሪያ ውድድሯ ፈረመች። It was a 5 kilometer race in her town. በከተማዋ የ5 ኪሎ ሜትር ውድድር ነበር። Sarah felt nervous. ሳራ በጣም ፈርታለች። What if I can't finish? ባልጨርሰውስ ብላ አሰበች። She thought. But ነገር ግን she remembered her journey. ጉዟን አሰበች። She thought, I didn't give up before and I won't give up now. ከዚህ በፊት ተስፋ አልቆረጥኩም፣ አሁንም ተስፋ መቁረጥ የለብኝም ብላ አሰበች። On the day of the race, የውድድሩ ቀን Sarah stood at the starting line. stood ማለት stand የሚለው past ነው። ሳራ የመጀመሪያው ላይ starting line የሩጫው የመጀመሪያ ላይ ቆመች። There were many people around her. በዙሪያዋ ብዙ ሰዎች ነበሩ። Some were experienced runners. ጥቂቶቹ ልምድ ያላቸው ሯጮች ነበሩ። Some were new like her. ጥቂቶቹ እንደሷ ጀማሪ ነበሩ። Sarah's heart was beating fast. የሳራ ልብ መታ፣ በፍጥነት መምታት ጀመረ። The race began. Sarah's heart was beating fast. Sarah's heart was beating fast. የሳራ ልብ በፍጥነት መምታት ጀምሯል። The race began. ውድድሩ ተጀምሯል. And every starting line running
and everyone started running. ሁሉም ሰው ሩጫ ጀምሯል። Sarah ran too. ሳራም እየሮጠች ነው። At first በመጀመሪያ she felt good. ጥሩ ይሰማት ነበር። Her legs were strong. እግሮቿ ጠንካራ ነበሩ። Her breath was steady. ትንፋሿ በነበረበት ነበረ። But soon ብዙም ሳይቆይ ግን she started to get tired. መድከም ጀመረች። Maybe I should stop. ምናልባት ባቆም ይሻላል she thought ብላ አሰበች። But then she remembered all her hard work. ከዛ ግን የሷን ጠንካራ ስራዎቿን አስታወሰች። No, I can't do this. አደርገዋለሁ። She told herself ብላ ለራሷ ነገረች። Sarah kept running. ሳራ ሩጫውን ቀጥላለች። She could see the finish line ahead. ከፊት ለፊቷ የመጨረሻውን መስመር ማየት ቻለች። Her heart was beating fast. ልቧ በፍጥነት መታ። Her legs were tired. እግሮቿ ደከሙ። But she didn't stop. ነገር ግን አላቆመችም። She thought, don't give up now. አሁን ተስፋ አልቆርጥም ብላ ታስባለች። She ran as fast as she could. በቻለችው ልክ እየፈጠነች ትሮጣለች። When she crossed the finish line, የመጨረሻ ላይን ስታቋርጥ, she felt so proud. ኩራት ተሰማት። She had finished her first race. የመጀመሪያው ውድድሯን አጠናቀቀች። It wasn't easy. ቀላል አልነበረም። But she did it. ነገር ግን አድርገዋለች። After that, ከዛ በኋላ ሳራ signed up for more races. ሳራ ለብዙ ውድድሮች ፈርማለች። Each race was hard. እያንዳንዱ ውድድር ከባድ ነበር። But Sarah always remembered to keep going. ነገር ግን ሳራ ሁልጊዜም የምታስታውሰው ወደፊት መቀጠልን ብቻ ነው። She won some small races in her town. ጥቂት ትናንሽ ውድድሮችን በከተማ ውስጥ አሸንፋለች። The first time she won, የመጀመሪያ ጊዜ ስታሸንፍ, she couldn't believe it. አላማነችም ነበር። She stood at the finish line. የመጨረሻው መስመር ላይ ቆማ holding her first place medal. የአሸናፊነት ሜዳሊያዋን ያዘች። I did it, she thought. አደረኩት ብላ አሰበች። Her heart was full of joy. ልቧ በደስታ ተሞልቷል። She felt proud and strong. ኩራትና ጥንካሬ ተሰማት። She had come a long way from the woman who was too scared to run. ለመሮጥ ከመፍራት She had come a long way from the woman who was too scared to run. መሮጥ ከምትፈራ ሴት በብዙ ርቀት የመጣች ናት። Sarah's biggest race was marathon. የሳራ ትልቁ ውድድሯ ማራቶን። A marathon is 42 kilometers long. ማራቶን 42 ኪሎ ሜትር ርዝመት አለው። It was the hardest race she had ever done. እስካሁን ካደረገቻቸው ትልቁና ከባዱ ውድድር ነው ለሷ ይሄ። The night before the race, ከውድድሩ በፊት ማታ ሳራ felt nervous again. ሳራ
በድጋሚ ተጨንቃ ነበር። She thought, can I really do this? እውነት ይሄን አድርገዋለሁ ብላ አሰበች። But she remembered her journey. ነገር ግን አመጣጧን ጉዟን ተመለከተች። She remembered the day she broke her leg and how hard it was to walk again. She remembered the day she broke her leg ማለት የተሰበረችበትን ቀን አስታወሰች እና how hard it was to walk again እንደገና ለመጓዝ ምን ያህል ከባድ እንደነበረ አስታወሰች። If I can get through that, I can do anything, she thought. በዛ ውስጥ ማለፍ ከቻልኩ I can do anything, she thought. ምንም ነገር ማድረግ እችላለሁ ብላ አሰበች። On the day of the marathon, የማራቶኑ ቀን Sarah stood at the starting line with hundreds of runners. ከመቶዎች ሯጮች ጋር የመጀመሪያው መስመር ላይ ተሰለፈች። It was a cold morning. ቀዝቃዛ ጠዋት ነበር። Her legs felt shaky. እግሮቿ መንቀጥቀጥ ይሰማት ነበር። And her heart was beating fast. ልቦቿ በፍጥነት ይመቱ ነበር። When the race began, ውድድሩ ሲጀመር she started running slowly. ቀስ ብላ መሮጥ ጀመረች። She knew this race would be long. እሷ ያወቀችው ይሄ ውድድር ረጅም እንደሚሆን ነበር። After a few kilometers, ከጥቂት ኪሎ ሜትሮች በኋላ ሳራ felt strong. ሳራ ጥንካሬ ተሰማት። But as the kilometers went by, ኪሎሜትሮቹ በሄዱ ቁጥር she started to feel tired. ድካም ይሰማት ጀመር። At 30 kilometers, ከ30 ኪሎ ሜትር ላይ her legs hurt. እግሮቿ ተጎዱ። And she felt like stopping. መቆም እንዳለባት ተሰማት። But she thought, ነገር ግን I have come so far. ብዙ መጥቻለሁ. I can't stop now. አሁን አላቆም ብላ አሰበች። At 40 kilometers, 40 ኪሎ ሜትሮች ላይ ሳራ was exhausted. ሳራ በጣም ደከመች። Her legs were burning. እግሮቿ ተቃጠሉ። And her breath was short. ትንፋሿም አጥሮ ነበር። She could see the finish line. የመጨረሻውን ላይን ማየት ቻለች። But she felt so far away. ነገር ግን ሩቅ መስሎ ይሰማት ጀመር። She thought, maybe I should stop. ምናልባት ባቆም ይሻላል ብላ አሰበች። But then she remembered all the races she had finished before. ከዚህ በፊት ያጠናቀቃቸውን ውድድሮች ታስታውስ ነበር። She remembered how proud she felt every time she crossed the finish line. የመጨረሻ መስመሩን ስታቋርጥ የሚሰማትን ስሜት እና ኩራት ታስታውስ ጀመር። Don't give up, she told herself. ተስፋ አትቁረጭ ለራሷ ተነግረው ነበር። With her last bit of energy, እስከ መጨረሻዋ የአቅም ጠብታ ድረስ ሳራ ran as fast as she could. የቻለችውን ያህል ትፈጥን ነበር። She crossed the finish line. የመጨረሻ ላይኑን አቋረጠች። And tears filled her eyes. እንባዎቿ አይኖቿን ሞሏት። She had done it. አደረገችው። She had finished the marathon. ማራቶኑን ማጠናቀቅ መጨረስ ችላለች።
People were cheering for her. ህዝቡ ያጨበጭብላት ነበር። Her friends and family hugged her. ጓደኞቿና ቤተሰቦቿ ያቅፏት ነበር። They said, "You did it, Sarah." ሳራ አድርገሽዋል ይሏት ነበር። Sarah smiled. ሳራ ፈገግ ትላለች። She felt strong, proud and happy. ጥንካሬ፣ ኩራትና ደስተኝነት ሰማት ነበር። She had never felt so alive. እንደዚህ ተሰምቷት አያውቅም። From that day on, ከዛ ቀን ጀምሮ Sarah knew that she could do anything if she didn't give up. ሳራ ተስፋ ካልቆረጠች ምንም ነገር ማድረግ እንደምትችል አመነች፣ አወቀች። She continued to run races. ውድድሮች መሮጥ ቀጠለች። And every time she crossed the finish line. And ሁሌም የመጨረሻ መስመሩን ታቋርጣለች። She remembered how far she had come. ምን ያህል ርቀት እንደመጣች ታስታውስ ነበር። She had turning her dream into reality. ህልሟን ወደ እውን መቀየር ችላለች። Sarah became a champion. ሳራ ሻምፒዮን ሆናለች። Not because she was the fastest, but because she never gave up. ሳራ ሻምፒዮን መሆን የቻለችው በፈጣንነቷ ሳይሆን ተስፋ ባለመቁረጧ ነበር። ከዚህ ታሪክ ምን ትማራላችሁ? ከዚህ ታሪክ ምን ተማራችሁ? ተስፋ ካልቆረጥ ምንም ነገር ማሳካት እንደምንችል እናምናለን፣ እንማራለን ማለት ነው። ስለዚህ እንግሊዘኛ ለመማር በዚሁ መልኩ መቀጠል አለባችሁ። Don't give up anytime, anywhere. You have to continue learning English everywhere and every time, always. Thank you very much. If you like this video, you have to subscribe, like and comment. Politely, I'm asking you to be joined this channel. Thank you very much. Bye.